Ibe tingchua ilung ta pen mena namaigu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumwangai dele. Russia kadai na Ukraine kadai suit se reitu zubambe zilang hadai ko chum zinai kram ke zisno bomai ge changdi dele zai na Korea changbe Russia spy na Ukraine kadai suit se gugut se bambe lamge pathau di barame ranglia ga radale. Railang betu ze United Nations General Assembly UNZA kadai prep mik madai gu kasa krang me wang rose sam ka kibiki ge United States kadena Russia kademidu Human Rights Council anu zemena kanjebdu ke pelampi ze reheza bambe dui tagne rutuna rahange bot kakalangbe lisitiambe pigule ze sam kamgai dele zai pakna betu ze Russian Defense Ministry ne zinai kram ke ze sna bama ge saze Russia spy ne Ukraine spy gu drone minge kamsia to ni dele zai Russian spy ne Ukraine will deport gari gumacha mi dui kan dui ze bamba dai south na east Ukraine kede tingna mikpen biana tingrin bia gutse kamsia toni delay ze salei zaina Ukrainian Defense Ministry ne saz Ukraine spy na Russia spy pnik de sutse rengi wong begane Russia spy mina changkrute ser high squishy medu kapchen lei ze salei Ukraine Defense Department ne pnugu Facebook post ke rogai ze Russia spy gu regri dibe teng high sna na ikdo be regri me changker high squishy Ukraine spy na kamsia toni delay zai helicopters na plane regri limbe high na reaction mingedu kuhumene Ukraine spy na Russia spy magu kapke kai ni delay ze salei Christian harase mabo penuizina Zoram Thar Jofet Lalrena in Puine Mizoram kadai Serchip district ya kadai prege Rocky dilangbe teluchu running lay ze sale aime Zoram Thar Jofet Lalrena in Pui Christian harase kedu mikan numbe nai kolombe tak chamchei zabambe Baptist Catholic Presbyterian Seventh-day Adventist ki makcha wanga rose kulum samba bogu bambe tu zabam pune saze penuine teluchu robe Rocky Vatican City ga bambe pe Saint Peter Basilica naka kadai prege dilang zam behraki sonadu di behraki teluchu running lay ze sale sai aipo raki dilang bek dai prege teluchu rabe blueprint patak tole ga be pelia ga belo Dr. Jai Chona Longdona saz apo raki dilang be teluchu rabe ze anui public donation nai volunteer service kane merame ka charang kang peyong bene teluchu gulei ze sale Marasam pogo be sai sui ze apo raki ze fit haina reaction na pakak ti gulei zaine fit hacker reaction na pedi di gulei zai fit hacket reacts na snaze peti hugulei ze salei zaina apo raki dilang bet telelo de zai sit dungra babam chang brosi telega gulei zai chige mina chang reacts na sime raki lunga dung do gulei ze salei anui hai minane chigara ilei aime Zoram Thar group ne saze panui ane Joseph kigene rehi pekyobe hazet aket lei zaina Jacob na mina hang kroi ko na roge mina hang ket chang zabam ko delei ze chak zabam delei India kadai Jammu nai Kashmir ge kaha hulang be pezina chena Rail Bridge katelu zabam beze Eiffel Tower Paris ka bam pe sonedu hugulei ze salei akaria changba apo gei ka ha ze telu zala relay zai apo gei ka ha chena Rail Bridge telu de zai Paris ka bambe Eiffel Tower sonedu hai chumringe skui meter hugulei ze salei Ministry of Railway ne saze apo gei ka ha chena Rail Bridge katelu be ka charang kang gyura beze kro changket lakhai ma direct access rogit gulei zai apo gei ka ha civil engineer gei ta te chimene railway green fui te zaba mena saze India kadai gunda rahagane chuze mata to bege hunglang be aketele ze salei Marasam poga besai suiza apo chena Rail Bridge gei ka ze hanai kum tingkum chang na jang kai kono dui ke ge tele loi ze anui public me telung rahange lepet ka gulei ze salei zai apo gei ka ze tingkum haket kai ria ze telung ze sera maglei ze salei nui hai manane chigara ilei apo chena Rail Bridge gei ka ze still ka chebe gei anui zeme kone sam gei na ka telebe ko lei zai apo gei ka chena Rail Bridge te kaha gebe -20 degrees Celsius nai tingkai chibe 200 kilometers per hour tingkai guyong be punggim gulei zai Jammu nai Kashmir ge bike ya terrorist government du gi zam be spy bisonga zabam jegne apo ge ka za still sam ge sudei bene teze pokpem ro kapisidu selak lei za salei zai nalang be teze apo ge ka chena Rail Bridge te metei zube prensi be wang bisidu pungam gulei za salei
Hanai ka ke United Kingdom gene COVID-19 red pezet kacham sei jet si pechamam be pezina XE variant danai kram ke ze sro summa ge India ke degidu relang beteuze Greater Mumbai Municipal Corporation ge minahang ke tu COVID-19 red pezet kacham sei be XE variant raza positive test petele dei pere pe mik madai ge anui pum sa ira bedeuge ning tingge zabam bo World Health Organization WHO ne saza apo COVID-19 red pezet kacham be XE variant Omicron variant sunedu look roria prenchi leizai opo COVID-19 red nai kakne petpe XE variant anu Zeme ta ge lasen to leize sale India ke de gulimbegri de ge pepetuze rehize bambo Ministry of Civil Aviation ta ge Zen community Zenism harasi du kanum bebone Civil Aviation Minister Zotiretia Sindhya du gri limbelunge megi petu makse gi rehne girune petu ge loze ke mwangai de le anui hai manane chiga raile aize petpe ze kizin ke uze coming mage Air India limbegri lunge dungzaba mapu Ravindra Zen hange hegi rehnogi makpe hemegi non veg pe moge lubachang Gujarat Animal Welfare Board nai Zen community Zenism harasi midu kanumze kakulum bone Zotiretia Sindhya du limbegri lunge hegi rehne veg rene passenger hange peteuge loze kem gaidale Sam pechi ga be anui Zeme ko na relang beteuze daily newspaper nang sang ne lesikum ge sam kchi be lia peche bamra Marasam news ne te running zaine rangai zala leichi ge aram ezer me zaine Marasam news pigai zabam leine ne nang nui gu maning ki ibe comment section ge rogai ra guize misu ibe sam ranglia ga dele ai gena na mai gu Marasam news ka loi ga dele pigai zang kingani mele indu to dele